SFA میڈیا احوال SFA اسکولنگ ڈپارٹمنٹا کرن رہین کہ چھ غریب و ناتوانے قہولیت سے عادی داری او آئیے پیت یک چوکیدارے زرتگ من اوساج اسکول داخل کتگ او آئیے دروہیں ذمہ واری وتی کوپگان زرتگان تو کرنے وانگ بنداتے ہمیں دروشما اسکولنگ ڈپارٹمنٹا ناصر بہار نامی زہگی کے آئیے کہو لگوں SFA یاد اسپندی کتا کہ میں زہگا داخل بکنیت مروکن چراغ وانگ جاہا داخل کتا او ناصر وانگ بنداتے علم زان راجانی دیم روی کنگے منظمانن پبلوچ رنگی راجیا علم زان تو آئیے بچو جنکا وانگو زانا گیشتر لوٹی دعوتی کپگو پروشگا شریع بزانن بیائی سپرا میں ہمراہ بے کے سفر علم زانت شعور و راجی نپانی ای بہرشت بازن توجیلی سازی